Mu karere ka Rutsiro arahigishwa uruhindu kubera gushaka gutema gitifu. Ni mu gihe mu karere ka Rubavu ho inzu 585 z'abarokotse Jenoside zikenewe gusanwa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajyanye muri Qatar icyifuzo gashoza ntambara kuri M23. Ubushinwa bwo bwongereye 41% ku musoro bwashyiriyeho ibicuruzwa biva muri Amerika. Ni mu gihe Trump yongeye gushimangira uko yishimira Elon Musk. Hanagaragajwe kandi urutonde rw'ibihugu byifuza kohereza ingabo muri Ukraine nyuma y'intambara. Aya namwe mu makuru tugiye kugaruka no kuri The Point Africa, tubasaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi muri aya makuru. Mu kanya katarambiranye nyuma y'ako kananga ndaje mpita nyatangira nyarambura. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagaragaje ko bwifuza ko abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rifite umutwe M23 bava mu bice byose bagenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mbere yo kumvikana. Iki cyifuzo rero cyamenyekanye nyuma y'aho mu ntangiriro z'iki cyumweru leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje muri Qatar abayihagarariye biganjemo abashinzwe umutekano kugira ngo baganire na M23. Mu mwaka wa 2012 kandi nabwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva mu mujyi wa Goma waruherutse gufata nyuma y'ibiganiro byahuje Joseph Kabila wayoboraga iki gihugu n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri aka karere nyine. Icyo gihe kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabeshye M23 kwizaganira nayo ndetse igasubiza ibyifuzo byayo biganisha ku gukemura impamvu muzi y'umutekano muke muri burasirazuba bw'iki gihugu, ni ukuvuga ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuva mu mujyi wa Goma rero nibyo byatumye M23 isenyuka mu mwaka wa 2013 kuko yagabweho ibitero bikomeye n'ingabo zo mu mutwe kabuhari uri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye FIB ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abari bagize M23 rero barisuganije basubukura urugamba mu Gushyingo 2021 bafashe rero ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ibyinshi bivamo nyuma y'ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. M23 rero yasezeranijwe ko ibice yavuyemo bizajya bigenzurwa n'umutwe w'ingabo wa EAC ASFAR, ariko byagaragaye ko ingabo z'u Burundi zagenzuraga ibyo muri Masisi birimo Mushaki ndetse na Kicanga zemereye iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubyinjiramo, ariko kandi bitari bingo byemewe. Ubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanaga SRF mu mpera za 2023 byasabye M23 kongera kurwana kugira ngo yisubize ibindi bice yagenzuraga, ipfusha n'abarwanyi bayo barimo Colonel Castro Elise Mberabagabo wari ushinzwe ubutasi. Umwe rero mu bayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangarije ibiro ntaramakuru bya America Associated Press ko mu byo yifuza kuri M23 ari uko yava muri ibi bice, gusa ntibizwi niba iri huriro ryiteguye kubyemera. Inshuro nyinshi rero abayobozi batandukanye ba M23 barimo umuyobozi mukuru wayo wungirije Bertrand Bisimwa bagaragaje ko batiteguye kuva mu bice bagenzura, ndetse banagaragaza ko iki cyifuzo cyaba kimeze nko kubashozaho intambara bundi bushya. Tariki ya 8 Gashyantare 2025 kandi Bisimwa yatangaje ati umwanzuro wose uko wabungana kose udusaba kuva ku butaka bwacu no kuba impunzi cyangwa kongera kutugira abantu batagira igihugu uzaba ugamije gushoza intambara. Mu ntangiriro z'iki cyumweru kandi M23 yohereje muri Qatar abayihagarariye barimo Bertrand Bisimwa nk'uko ibi biro ntaramakuru byakomeje bibisobanura. Alliance Fleuve Congo yifuza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatesha agaciro igihano cy'urupfu yakatiye abayobozi bayo, impapuro zo kubafunga yabashyiriyeho n'ibindi bitandukanye. Iri huriro kandi ryifuza ko abasivili n'abasirikare batawe muri yombi bashinjwa gukorana naryo kubera ko basa cyangwa se ubwoko bwabo ngo nabo baza kuba bafungurwa. Rikanifuza ko hanashyirwaho itegeko rihana abakwirakwiza imvugo zibiba urwango zituma abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abavuga igiswahili bibasirwa bashinjwa gukorana na M23. Ikindi ryifuza kandi ni ukugirana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano yo guhagarika intambara muri rusange. Munyemerere nkomeza aya makuru nyakomereze mu karere ka Rubavu. Ubwire yuko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwagaragaje ko mu bibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994
harimo iby'amacakubiri kuko imiryango 585 iba mu nzu zishaje mu gihe igera kuri 65 idafite ibibanza byo kubakirwamo nyine. Ibi umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabigarutseho ku wa 9 Mata ubwo hibukaga ku nshuro 31 Abatutsi biciwe i Nyundo. Meya Murindwa rero yakomeje avuga ko mu gushakira umuti iki kibazo bamaze kuzuza inzu 17 ndetse bagiye kubaka izindi 105 ku buryo uyu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 izarangira izi nzu zuzuye. Perezida wa Ibuka mu karere ka Rubavu we Mbarushimana Gerard mu kiganiro n'itangazamakuru yemeje ko bagifite ibibazo by'amacumbi ashaje. Akomeza kandi anashimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yakomeje kubaba hafi mu gihe cy'imyaka 31 ishize ikabatuza ndetse ikabavuza ikanabasubiza umuntu bari barambuwe mu gihe cyari cyabanje nyine. Reka nkomeze njye mu Rutsiro nkubwire yuko amakuru ahari ari uko gitifu ahigishwa uruhindu kubera gushaka ni umuturage uri umuhigishwa uruhindu kubera gushaka gutema gitifu. Abasore babiri rero mu karere ka Rutsiro batawe muri yombi bakekwaho ubujura mu gihe mugenzi wabo Sebuhoro Bernard w'imyaka 30 wagerageje kwitambika ubuyobozi no gutema gitifu w'umurenge agishakishwa nyine. Ibi byabereye mu murenge wa Kigeyo mu kagari ka Buhindure mu mudugudu wa Nkamba mu ijoro ryo kuwa 9 Mata 2025. Amakuru rero avuga yuko uwitwa Ndayisa Fabrice yibwe mudasobwa, inkweto ndetse na telefone ngendanwa akeka ko byibye n'uwitwa Nshimyumukiza Frederic. Inzego z'ubuyobozi rero zagiye kwa Frederic zihageze zisanga abaturage bafashe ukekwaho kwiba ariko mukuru we Sebuhoro Bernard yitambika ubuyobozi. Umuturage rero wari aho byabereye yavuze ko Sebuhoro yirukankanye gitifu n'umuhoro, gitifu ahungira mu nzu y'umuturage. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigeyo ni Mudahemuka Christophe yirinze kugira icyo atangaza ku byamubayeho, gusa avuga ko bikiri mu iperereza ndetse ko Sebuhoro Bernard nafatwa aribwo yazagira icyo atangaza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yavuze ko inzego z'ubuyobozi zafashe abantu bakekwaho kwiba ibikoresho birimo mudasobwa 3, telefone n'inkweto byari byibwe Ndayisaba Fabrice. Abo bakekwamo rero bakaba barimo Nshimyumukiza Frederic w'imyaka 19. Yakomeje avuga ko Sebuhoro Bernard w'imyaka 30 yagerageje kwitambika imbere ubuyobozi bw'umurenge akangisha umuyobozi w'umurenge umupanga kugira ngo adafata abakekwaho icyaha kandi akomeje gushakishwa. Hafashwe kandi Imaniranzi Jean d'Amour ukekwaho kuba umufatanyacyaha muri ubu bujura uko yasabwe na Nshimyumukiza kumucungira igihe yari agiye kwiba. SP Karekezi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda kubangamira inzego z'ubuyobozi mu gihe cyose zikurikiye ukekwaho icyaha, anashimangira ko bigize icyaha gihanwa n'amategeko kandi ko bidakwiye kwihanganirwa nyine. Abafashwe rero kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kivumu ariya mu karere ka Rutsiro. Reka nkomeze aya makuru kandi nkubwire njye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkubwire yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nyuma y'iminsi ivuga ko umubano we na Elon Musk utifashe neza, kuri iyi nshuro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gushimangira ko akunda uyu mugabo wa mbere ukize kurusha abandi ku isi nubwo yemeza ko ntacyo amukeneyeho. Umubano wa Trump rero na Musk umaze igihe uvugwamo agatotsi, aho bimwe mu binyamakuru byavuze ko wazambye biturutse ku kuba bamwe mu bagize guverinoma ya Amerika barareze Musk kuri Trump bamushinja imikorere idakwiye. Byavuzwe kandi ko Trump yasabye ko Musk arushaho kugenzurwa ku buryo n'inshuro yinjira muri White House zigabanuka. Icyakora Donald Trump yongeye gukuraho ibi bihuha avuga ko yishimira cyane Elon Musk. Mu mwaka rero w'ingengo y'imari ya 2025-2026 Doge yizeye kuzazigamira leta agera kuri miliyari 150 z'amadolari y'Amerika bitewe no kugabanya amafaranga anyerezwa n'ayangizwa mu bundi buryo butandukanye. Reka nkomeze kandi mubwire yuko hamaze kugaragaza urutonde rw'ibihugu byifuza kohereza ingabo muri Ukraine nyuma y'intambara ihanganyemo n'Abarusiya. Ibihugu byamaze kuba bitangaza ko byiteguye kuba byajya muri iyi ntambara nyine. Ibihugu 6 rero gusa mu bigera kuri 30 byibumbiye mu ihuriro rizwi nka Coalition of the Willing nibyo byamaze gutangaza ko byiteguye kohereza ingabo muri Ukraine nyuma y'ihagarikwa ry'intambara yayo n'Uburusiya, mu gihe ibindi biri kugenda
bigura intege muri uru rugendo. Ibyo bihugu rero birimo Ubufaransa, Ubwongereza, Estonia, Latvia ndetse na Lithuania nk'uko AFP yabitangaje, uretse kandi ko igihugu cya gatandatu cyo kitaramenyekana. Abaminisitiri rero b'ingabo b'iri huriro baherutse guhurira mu Bubiligi kugira ngo banoze uyu mugambi, ariko bakagira imbogamizi z'uko ibihugu bitari kugira uruhare muri urwo rugendo, byinshi bikirinda gutanga amasezerano yo kohereza ingabo muri Ukraine. Gusa hari ibindi byagaragaje ubushake buke muri uyu mugambi, biyobowe na Amerika ndetse na Minisitiri w'Ingabo w'Ubuholandi Ruben Brekelmans, wavuze ko kugira ngo uyu mugambi uzagere ku ntego zawo bisaba ko Amerika iwishyigikira nyine, cyangwa se ikaba yagira icyo ishoramo. Ibi kandi byasubiwemo na Minisitiri w'Ingabo za Sweden Pär Johnson, wavuze ko hari byinshi byo kubanza kugenzura mbere yo gufata icyemezo cyo kohereza ingabo muri Ukraine nyine. Reka ngana ku musozo nkubwire n'iyi nkuru, nkubwire ko Ubushinwa bwamaze kuba bwongeraho ku musoro wo muri leta w'ibicuruzwa nyine bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwamaze kuba bwongeraho ugera kuri 42%, ni nyuma y'uwo bwari bwongeyeho mu minsi yashize. Twagiye tubabwira hano kuri The Point Africa nyine, twagiye tubatangariza rero uko imisoro yagendaga izamuka nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongereye imisoro yo ku Bushinwa bikagera kuri 104, hanyuma akaza kongeraho. Ubu rero Minisiteri y'Ubucuruzi y'Ubushinwa nayo itangajwe ko ibicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byongereweho umusoro wa 41% mu rwego rwo kwihimura kuri Perezida Donald Trump. Tariki ya 9 Mata 2025, Trump yatangaje ko yazamuriye ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa umusoro awugeza ku 125%, nyuma yaho nabwo bugejeje kuri nyuma y'uko bugejeje kuri 84 mu ntambara y'ubucuruzi ikomeje hagati y'impande zombi. Mu nama kandi n'abaminisitiri yabaye ku wa 10 Mata, Trump yasobanuye ko umusoro yashyiriyeho ibicuruzwa byo mu Bushinwa wiyongera kuri 20%, wari usanzwe, bigasobanuye ko muri rusange wageze ku 145%. Minisiteri rero y'Ubucuruzi y'Ubushinwa yo yatangaje ko umusoro mushya iki gihugu cyashyiriyeho ibicuruzwa biva muri Amerika uzatangira gukurikizwa tariki ya 12 Mata, ni ku munsi w'ejo, kandi ukaba uziyongera kuri 84 wari uherutse gushyirwaho, wose hamwe uhita uba 125%. Iyi minisiteri rero yatangaje ko umusoro Amerika yashyiriweho ibicuruzwa biva mu Bushinwa urenga ku mategeko mpuzamahanga y'ubucuruzi ndetse n'amategeko y'ibanze y'ubukungu. Yasobanuye ko nta wundi musoro uzashyirirwaho ibicuruzwa biva muri Amerika, kabone niyo Trump yakongera kuzamura ibiva mu Bushinwa. Inshuti bakunzi bacu, inshuti bakunzi ba The Point Africa, munyurengane ku musozo we yaragezweho. Bashimira uburyo twabanye kuva atangiye kugeza arangiye, mbarerekera gukanda subscribe niba utarayikanda, ukande subscribe, ujye muri comment wandike, ariko gukanda like, share na comment ngo tujye tubana 5/5 makuru tugenda tugutegurira mu kanya, n'andi makuru araza kugenda akuba agezweho nyine hano kuri The Point Africa.